es una canción que habla, se llama Tunupan Samiripa, que es la inspiración de Tunupan, que es el dios creador para el pueblo aymara, ¿cierto? Uno de los dioses creadores, y habla sobre la importancia que tienen las tejedoras. Esto va dedicado especialmente a las hermanas que están trabajando aquí, que son aquellas que a través de su tejido, de su hilado, de todo el trabajo que conlleva hacer, ¿cierto? Los tejidos, los textiles andinos, hacen crecer a su pueblo. Sartasi Maymar marca, tata wilkanka, tata pampi, pachamaman happy pampi, waranka waranka, kuta siñani, takpachani marcasaru, hatta yañani, hayaya, hayaya. Kurangkan pilih sampai pesan sematok asli. Sumiluman seketak kere, disumpahkan sematok kere. Kawawati kurangkan pilih sampai pesan sematok asli. Kaputama setahudama setakimun kanyawai. Minta masa kanata masa takimun kanyawai. Kaputama setahudama setakimun kanyawai. Minta masa kanata masa takimun kanyawai. Sumat suyak sumat hilata takyu takyu ternakannya sumat kiliang harga saja. Sumat suyak sumat hilata takyu takyu ternakannya sumat kiliang harga saja. Sumay milya, humana marka mana, yatinya panitaka. Humana rumantiwa kuyo at kinanakana, kirkinya pasa. Musmawa kuya kita, kina muitasa kuyaga. Ay, alaki ba? Ay. Kaputama sa takimun kanyawai. Bisbitama sa kanatama sa takimun kanyawai. Kaputama sa takimun kanyawai. Bisbitama sa kanatama sa takimun kanyawai. Sumak suyak sumak hilata takyu takyu termakannya sumak bidang marga saja. Sumak suyak sumak hilata takyu takyu termakannya sumak bidang marga saja. Musmawa kuya kita, kina muy tanyani kuya kita. Muyuspa.